Understand ukuthi sonke sifuna imali, mara ngeke ngikhone mina impilo esePienaar. Before phuma endlini kumele uqale ufihle imali, cause asikho service bayikunema criminal. Understand ukuthi sonke sifuna imali, mara ngeke ngikhone mina impilo esePienaar. Before phuma endlini kumele uqale ufihle imali, cause asikho service bayikunema criminal. Baqova kwasana enatbayisana leyivarsana esibayungayisana. Before phuma endlini kumele uqale ufihle imali, cause asikho service bayikunema criminal. Understand ukuthi sonke sifuna imali, mara ngeke ngikhone mina impilo esePienaar. Before phuma endlini kumele uqale ufihle imali, cause asikho service bayikunema criminal. ePienaar bakubamba inkunzi into for no reason. Hayi ebusuku lethe tinja brati kufune mina, mawucetha kushada beta kakho bathi ofuna iring. Inkinga esibayi majita khona wonke agange mina, plus nangapha sibhama umzala sikhala noma nini. Ngiyacala kubona likazi lokuthi crime ijwayelekile, lana ngidisi maqinisi inhleki lento engiyibonile. Abantu bakhona basathuki noma ngulomuntu loshonile, lapha emsokwaba kambebe into abaningi lababhodile. Sonke seva ngePienaar crime ihlala ikhuphukile, Mr Ramaphosa tsekwendeka sowe nuthulile. Sonke sathi kuthi unempandla manje why you relaxile, cela undlulisa imessage makhansela swakhethile. Ngibona umhlolo mina ePienaar I was there bengivakashile, if ucetha kwasha lapha kumele ugade newashini. Everything yasePienaar is surrounded by corruption, some of them sebayahlanya no batshontsha noma yini. Nemphakathi awusana